Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Hi ndlela yaleyo loko mi twa xigingi xa ntikelo hi loko hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Ha swi tiva leswaku ri laha ka channel ya hina hi bombisa ririmi. Ni pfumeleleni leswaku ni ya dzika ni ba mavala ya yingwe ni ya nyika mavonelo ya mina endzhaku loko ni yingiseli album ya muhumelerisi tlhelo Nqambi Prince Rangani. Va humese album ya vona eka siku ra tolo a ku ri siku ra 28 Nhlangula lembe ra 2022 a ku ri ra Vuntlhanu. Album leyi nga thiwa leswaku ri Vavavum. Loko mina ta va ni yingiseli album liyani ku na swin'wana leswi ni nga fika ni swi tekela enhlokweni. Ha swi tiva leswaku vanhu vo tala a hi rindzeli leswaku Rangani the producer va ta humesa risimu ra beef tanihi ku kwala lembeni va beefiwini kumbe va yevuriwini hi risimu ra munhu wa munhu. Se vanhu vo tala a hi rindzeli leswaku va nga humesa risimu ra beef va hlamula risimu lera ra munhu wa munhu, kambe a swi vanga tano. Ni nga vula leswaku hina ti-YouTubers tanihi ku mi vikela hi swihungwahungwana leswi endlekaka eka Gaza, tlhelo na loko ku huma ti-album ha mi vikela na ku va hi mi hlelela tona. A hi badami ku fana na xinkankanka loko xi badame ku va xi vutla mhunti. A hi languteli leswaku Rangani the producer va ta humesa risimu ra beef leri eka nkarhi wa sweswiwani a ri ta va ri karhi ri ba bembele eka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona, kambe a swi vanga tano. Mina loko ni yingisela album ya Rangani the producer ni ta sungula eka swichayachayana. Loko ri ka ni fanekele ni nyika mikutlunya eka vona a ni ta va nyika mikutlunya hinkwayo ka yona hi mhaka ya ku swichayachayana ni twa swi twakala kahle na tinsimu na tona ti twakala kahle. Mahungu ya tinsimu na vona ni matwa ya ri kahle. Ku va ni nghena emhakeni tanihi ku a hi languteli leswaku Rangani the producer va ta beef eka album leyiwani, ni twa ingaku va tekele enhlokweni leswi landzelaka. Loko u beefa munhu swa endleka u n'wi kurisa, swa endleka u n'wi wisa. Ni voni ingaku va teki xiboho xa ku va nga beef eka album leyiwani kumbe va nga beef munhu loyi a nga va beefa yena i mhaka ya ku a va lavangi ku va n'wi tlakusa. Hi mhaka ku kama n'wanyana loko u beefa swa endleka u nyanya ku kurisa munhu. Se ni voni ingaku a va papalata ku va nga n'wi beef hi mhaka ya ku swi ta endla leswaku na lembe leri landzelaka na yena a fika a va beefa ende hi ndlela yaleyo va nyanya ku va n'wi tlakusa. Xikombiso Benny Mayengani the president loko va beefa Mr Post malembe ndzhaku hi tinsimu ta ku fana na va Nomzamo, tinsimu leti ti fiki ti endla leswaku Mr Post swi fika swi va tlakusa, swi tlakusa vito ra vona. Se ni vona ingaku Rangani the producer a va ringeta ku va papalata sweswo ku kala va nga beef munhu wa munhu. Naswona loko hi ta va yingiseli tinsimu ta vona ku na risimu leri nga thiwa leswaku swi vulavula ka Gaza. Handle ka ku va beefa munhu wa munhu va beef vaseketeri kumbe valandzeri, vanhu lava tsalatsalaka swo homboloka hi vito ra vona, ku nga va ku ri ka swiyenge swa mabulu kumbe vanhu lava vulavulaka swo homboloka hi vito ra vona. Va vula leswaku ri loko vanhu lava vona Rangani the producer va nga hlamuli nchumu eka leswi va swi tsalatsalaka na leswi va swi vulavulaka hi vona, a hi mhaka ya ku va lunghe ngopfu, i mhaka ya ku va chava swicele kumbe va papalata swicele. Va tlhela va ya emahlweni va vula leswaku ri vafana va timbuti lembe leri xithuvi a mi nga xidyi. Hi ndlela yin'wana loko mina ni hlela marito lamawani ni twa ingaku va vula leswaku ri tanihi ku vanhu a va rindzeli leswaku ri va ta beefa, vanhu va nyumile hi mhaka ya ku a va fikangi va beefa eka album leyiwani. So hi ndlela yin'wanyana leswi vanhu a va rindzeli swona va nyumile hi mhaka ya ku a va swi kumangi. Hi yo mhaka va ku vafana va timbuti lembe leri xithuvi a mi nga xidyi ni ta mi jikisa hi xivala. Hi nkarhi lowuya wa khale loko ha ha kula karhi ku risiwa swifuwo, loko fika nkarhi wa ku dya xithuvi, loko u horisa xithuvi loko karhi ku dyiwa tanihi ku xi dyiwa xa ha hisa, a wu ta boheka ku va u jikajika hi xivala. Ende loko wa ha jikajika hi xivala vavanuna kuleni kumbe majaha kuloni u ta kuma va heti xithuvi leswi vulaka leswaku ri a wu nga xidyi. Se ni twa ingaku laha va ringeta ku vula leswaku ri hi ku vona eka album ya vona a va na risimu leri nga na beef leyi hina hi languteli yona, se va hi jikisa hi xivala hi ndlela yaleyo. Kasi xin'wanyana lexi ni lavaka ku xi vula hi album leyiwani ku na tinsimu timbirhi
leti va nga feature Dr General Muzka, ku nga risimu leri nga thyiwa leswaku ri ahe na risimu leri nga thyiwa leswaku ri vavavum. Loko ni ti yingisela ni twa ingaku ntirhisano exikarhi ka vona na General Muzka wu fika wu hlangana wu fambelana kwatsa. Se ni nga vula leswaku album leyiwani hi ku angarhela yi tirhiwe kahle naswona yi twakala kahle. Leswi hi nga ta avelana na n'wina eka Dilolo YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolo YouTube channel hi le xigodini.